Dobro večer, dragi gledateljice i gledatelji. Evo nas u još jednoj klopci, a kao što ste na već uobičajenim kanalima mogli vidjeti, Brod portalu naravno i Facebook stranici Klopke, večerašnja tema je invencije i inovacije od Tesle do danas. Inače, kraj je srpnja, uskoro kreće politička kampanja, pa je ovo savršena tema koja će biti nekakav intermeco između tema koje smo obično odradili do sada i ovi koje pred nama predstoji, u kojima ćemo naravno zvati sve vodeće političke strukture. Inače, sam naziv invencije i inovacije je namjerno to smišljen, mogao biti naravno izum i patenti i bilo što srodno, no invencije i inovacije su ono što zapravo u samom pojmovniku nekako zbunjuje javnost. Naravno, u naslovu je dodan i Tesla i priča oko njega koja je po mom osobnom mišljenju, vjerovatno i po vašem, ovako dosta loše promotivno odrađena i smatram da je sam Nikola Tesla prilično slabo iskorišten u nekim hrvatskim turističkim potencijalima. Tako ćemo večeras samim time i vidjeti od strane naših gostiju zašto je to tako, koje su nekakve osnovne stvari vezane uz same invencije i inovacije i naravno, kao što je nažalost uobičajena praksa u emisiji, vezano je uz sve moguće faze, odnosno sektore hrvatskog društva, najčešće je problem u samom sustavu. Tako s nama večeras gospodin Marko Bubaš, dobro večer. Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske. Gospodin Ivan Jakobović, dobro večer. Dobro večer. Predsjednik Udruge inovatora Brodsko-posavske županije. Gospodin Ante Nikolaš, dobro večer. Dobro večer. Zajednica tehničke kulture. Gospodin Darko Samardžija, dobro večer. Dobro večer. Tajnik Udruge inovatora Brodsko-posavske županije, te dva mlada inovatora, Kristijan Drinković, dobro večer. Dobro večer. I Josip Gazdović, dobro večer. Dobro večer. Evo, prije samog uvoda u emisiju pogledat ćemo anketu sa ulica grada Slavonskog Broda koju nam je pripremila naša Olja. Što mislite o Nikoli Tesli? Nisam ja odavde uopće, ne znam. Nikola Tesla, šta da kažem, Nikola Tesla. Pa na učenjak. Mislim da je to bio jedan čovjek fenomen, 3 put fenomen, 4 puta. Veliki znanstvenik. Wonderful. We've been in Serbia before, looking at some statues. Wonderful guy. He's one of a kind. Kvalitetan čovjek. O Nikoli Tesli ne znate ništa? Ne znam, Niste čuli za njega? nisam. Mislim da je, iako mu je bio, roditelji su bili miješanog Hrvati i Srbije, majka i otac, on je volio hrvatsku domovinu i srpsku, ponosio se sa svojim pravoslavljima, volio hrvatsku domovinu. To mi je posebno drago, to bi trebalo i danas tako ljudi možda razmišljati. Nemam uopće mišljenja o njemu. Znate li gdje se rodio? Ne. Jeste li vi ikada u životu nešto izumili, patentirali? Ne. Planirate li? Ne. Do you know something about Nikola Tesla? I don't know. Sorry. No. Znate li gdje se rodio? U Lici. Znam, u Smiljanima, u Lici. Jeste li vi ikada u životu nešto izumili i patentirali? Ne. I teško i treba biti nadaren, zato mislim da treba biti nadaren. Dobro, treba i truda, ali bez talenta mislim da se ne može. A jeste li vi ikada nešto izumili i patentirali? Ja sam 3 djece. Evo nas nazad u studiju. Kao što smo rekli, odnosno kao što sam rekao u samom uvodu, invencije i inovacije, što znači da postoji ipak razlika između ta dva termina, no kao što je uvriježeno u nekim drugim situacijama, nekako ih brkamo i zbunjujemo se na taj način. Gospodin Jakobović će nam odgovoriti koja je zapravo razlika. Dakle, invencije, odnosno inventori, inovacije, odnosno inovatori. Pa da, vrlo je slično u pojmovniku, međutim razlika postoji. Invencija ipak je jedan sinonim koji označava nekakvo otkriće, nekakav pronalazak. Znači, a inovacija je koja to otkriće ili taj pronalazak stavlja u funkciju. Kada je postavljena u funkciju, znači ona je već spremna i za tržište. Tada to ima svoj naziv, znači u impresu kao izum, ili kao zajednički nazivnik. Taj izum opet morao bi se znači zaštititi patentom. Odnosno ta inovacija zaštititi patentom, a to se čini inače kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u Zagrebu. Ako je na nacionalnoj razini, ako je na međudržavnoj razini, onda se to zaštituje poznati oni PCT patentom ili europatentom. Znači, kada smo već označili znači taj
izum, odnosno tu inovaciju patentom, ona je spremna za komercijalizaciju i za tržište. Kada je spremna za tržište, ona već izlazi na tržište u obliku licence, što znači da je pokrivena sa svom tehničkom dokumentacijom, znači proizvodnom, radioničkom i tako dalje. Sada je ona znači već u primjeni, a razlika između od ideje znači do same realizacije, do primjene dakle tog izuma, odnosno patenta, tu su značajni problemi, tu je tema koju bi se moglo puno pričati. Evo, gospodine Samardžija, invencija, inovacija, Tesla je u nazivu, je li Tesla inventor ili inovator? Tesla je zapravo u onom što se kaže epohalno, zato što njegov izum je zapravo znači rješavanje određenog tehničkog problema od epohalne važnosti. Pa zapravo u određenoj literaturi kad se malo zapravo provjere informacije, iščitaju te definicije i to sve, neki zapravo smatraju izumom isključivo znači nečim što rješava određeni tehnički problem, dok zapravo inovaciju smatraju nešto širim problemom i ono što je kolega Jakobović rekao, zapravo u konačnici inovacija je zapravo onaj put od ideje do konačnog proizvoda. Znači neko zapravo inovacijski put naziva taj cijeli razvojni. Inovator je zapravo i menadžer najčešće samoga sebe. Tako je upravo. I često puta ta inventivnost kao pojam se uvodi zapravo od latinske riječi, znači dovitljiva osoba. Tako da zapravo inventivnost bi ja osobno vezao više uz karakteristiku i osobinu izumitelja inovatora, a inovativnost bi ipak nazvao ovim svim procesima koji se događaju od razvoja od ideje do proizvoda. Dakle, invencija je izum, tu je inovacija, a što je onda patent? Zabilježio se još jedan termin, licenca, gdje također razlikuju licencu sa patentom. Kolega je prošao tu proceduru mnogo puta. Ja sam rekao da izum svaki znači mora se označiti službeno patentom. To je jedna isprava, jedan dokumenat koji označava znači sam taj izum, odnosno tu inovaciju. Ona je onda spremna za tržište. Znači kad si dobio patent, kad je to klasificirano, kad je to sve uređeno po propisima kako to treba, pojavljaju se kupci i tada ona stupa na tržište, znači u svoju primjenu. Što se tiče, znači da bi došlo potpuno na tržište, pojavio se kupac, kupio je nekakav patent, primjer, nekakav poduzetnik, to znači da taj poduzetnik na bazi patenta ne može započeti proizvodnju jer tu su samo načelne osnovne informacije. Znači njemu treba kompletna dokumentacija, jel? A to je ona licenca, što kažu. Znači, on je dobio licencu da može, ili mi to kažemo, kad nekom nešto prodajemo, proizvođačko pravo. Postoji ekskluziva, znači, gdje prodaješ sve kompletno i znači proizvođačko pravo. Sada, on, znači, kada je dobio to proizvođačko pravo, znači dobio tu licencu da može to proizvoditi, znači koristiti taj patent, on dalje ga koristi, znači, u komercijalne svrhe. Poduzetnicima, savremenim poduzetnicima, to bi trebalo biti vrlo interesantno i mislim da bi svaki poduzetnik trebao biti u tom dijelu isto inventivan i znati da se može uspjeti jedino znači na način da se ti ulazni inputi smanje troškovi, smanje škart, da se poveća produktivnost i da ima monopol na tržištu. A to znači sve može postići primjerom inovacija. Evo, gospodin Bubaš. Ja bi to malo pojednostavnio ove definicije. Dakle, mi još uvijek nismo na čisto i ne znamo, i mi koji se bavimo ne baš profesionalno nego kao volonteri, inovativnim radom i organizacijom inventivnog rada, ima različitih tumačenja pojedinih definicija i pojedinih pojmova iz područja intelektualnog vlasništva. Pa ako hoćemo najjednostavnije definirati što je to invencija, to može biti i inovacija, ali u fazi zamisli neke ideje. Dakle, inovacija je tek onda kada je ta ideja provedena u djelo, dakle kad je realizirana. Onda je ona praktički inovacija. A mi inovacijama zovemo sve vrste inovacija različitih nivoa. Dakle, u inovacije mi već smo toliko uvriježili taj izraz da podrazumijevamo i tehničko unapređenje i izum i koristan prijedlog i naravno novi oblik tijela
i žig također, dakle to sve što spada u intelektualno vlasništvo su inovacije, ali u fazi recimo realizacije. Tad je inovacija. Dok nije realizirana, ona je invencija. I sad mnogi također brkaju šta je izum, što je patent. Izum je također inovacija koja ima karakteristike izuma i ima uvjeta da dobije patent. Patent je praktički certifikat koji se dobiva za zaštitu izuma. Dakle, mnogi ljudi i to brkaju, jel? Ima puno njih na mjestima, recimo, radi profesionalno u istraživanju i razvoju nekog instituta, ali ne razlikuje izum od patenta i brka sve živo. Sve praktički, mi smo već toliko prihvatili izraz inovacija da praktički zovemo izložbu inovacija, dakle izložbu izuma i tehničkih unapređenja i novih oblika tijela, sve to zovemo izložbom inovacija. Dakle, pod tim nazivom je sve što je inovativno podrazumijevamo, ali naravno da je inovacija tek onda kada je neka ideja realizirana. Evo imamo, pogledao sam malo na enciklopediji na internetu i kaže da praktički taj izum, odnosno invencija, sama kreacija, ideja prolazi kroz 5 točaka. Prva ideja, drugo je stav o toj ideji, 3 je odluka o inovaciji, 4 je implementacija i uporaba i 5 je potvrda od strane neke institucije. Pa evo, to su faze razvoja ideje. Evo, gospodin Nikolaš. Ja sam htio zapravo u ovoj diskusiji nadodati da je u znanstvenoj literaturi inovator, integrator znanja i vještina. Dakle, integrator znanja i vještina. To drugim riječima znači da je to sustavna intervencija u smislu konkurentnosti proizvoda, u smislu prenošenja tog znanja i vještina na generacije, u smislu sustavnosti i u tom smislu inovaciju treba gledati kao najplemenitija, najkorisnija funkcija u svakom društvu. Ako to nije tako i ako je to pojedinačno praćenje, onda zapravo nema tu velike sustavne koristi. Treba razlikovati i intervenciju na proizvodu, u sustavu i to u više sustava, a uvijek u smislu razvoja i konkurentnosti. Ali da bi to mogao raditi, mora imati preciznu analizu tržišta i vidjeti zahtjeve tržišta. Hvala. Gospodin Jakobović, kakve postoje uopće razlike između tih invencija, konkretno, odnosno izuma? Je li izum konkretno kad se nešto posve novo osmisli ili kada se dodaje nešto već postojećem, postoji neka razlika? Mora biti drugačiji od postojećeg. Zato tamo postoji u prijavi kad prijavljujete nekakvu inovaciju, stanje tehnike. Znači gdje se opisuje koje je stanje postojeće i koja je razlika u ovome što sada ti predlažeš, odnosno inovator koji se bavi time, znači šta on predlaže, u čemu je razlika, u čemu je to bolje, koliko je to korisnije, koliko to će imati primjenu dalje u svom korištenju. Zato je to bitno, znači i kod samog pristupa, znači realizacije toga izuma je jako važno da se snimi stanje potreba. Znači, inovator pravi bi trebao vidjeti stanje potreba u društvu, šta je možda potrebnije, a odgovara njegovoj intelektualnoj sposobnosti, odgovara njegovim mogućnostima, gdje on može sav svoj skup znanja i iskustava implementirati, znači, u to neko novo rješenje i koje će zasigurno onda zaživjeti i biti koristi od njega. Bez obzira da li se to radi, što smo u startu rekli, ona razlika između inovacije i invencije, znači uštede, produktivnost, monopol i tako dalje. Gospodin Bubaš. Pa da bi se dokazalo da je nešto izum, mora dobiti patent. A 3 su uvjeta da bi dobio patent za neku novinu, za neku inovaciju. Jedan je da bude primjenjiv, taj vaš izum da bude primjenjiv, što
često puta i najčešće nije uopće problem. Dakle, sve ono što mi napravimo, mi to isprobamo i to je primjenjivo. I sljedeća dva uvjeta su da bude nov, znači nov u odnosu na stanje tehnike u svijetu, ne samo kod nas. I da bude inventivan, a tu je taj zadnji uvjet, inventivan, je najčešće teško ostvariv. I kad imaš ta tri uvjeta, onda ćeš dobiti patent, a sa patentom se dokazuje da imaš praktički inovaciju, karakteristike izuma. Gospodin Samardžić. Evo ovako, ja bih zapravo gledateljima možda najjednostavnije to objasnio jednom odličnom i savršenom primjeru, pogotovo koji je osobito blizak mlađoj populaciji, a to je selfie štap. Znači, selfie štap, po meni se sastoji iz tri već poznate tehnologije koje su patentirane. Znači, selfie štap, pogotovo ako je novije generacije, ima u sebi Bluetooth tehnologiju koja služi za povezivanje sa telefonskim aparatom, točnije najčešće smartfonom. Teleskopski štap je isto tehničko rješenje koje je patentirano i onaj držač koji zapravo drži mobitel je isto teško rješenje koje je patentirano. Znači, tri tehnička rješenja koja do sad imaju patent su zapravo objedinjena u jedan novi proizvod, u zapravo inovaciju koja je u konačnici zaživjela proizvodom koji, evo, kažem, stvarno je doživio pravi boom. Ja kad sam prije 3 godine susreo se u trgovini sa selfie štapom na polici, bio sam neku prihvatljivu cijenu, mi je to bilo smiješno, tko će to kupiti, tko će to koristiti. Međutim, evo, vidimo da je u zadnjih par mjeseci na ljetovanjima općenito prava pomama za tim selfie štapom. Je li Pokemon aplikacija, Pokemon Go, je li to inovacija? Je, inovacija je zapravo, zato što se zapravo, znači, postojeći, znači, vjerojatno su oni, na koji način su oni razriješili sa autorom te crtane serije i na koji način su oni razriješili te njihove odnose, to ne znam, ali u svakom slučaju, znači, koristeći postojeće likove, koristeći smartphone, pametni telefon, koristeći, znači, GPS tehnologiju za lociranje. Znači, sve poznate tehnologije su oni koje su već patentirane i na neki način zaštićene, su iskoristili u jednom novom proizvodu, znači primjenu na jedan novi način. Evo, što se kaže, inovativnosti nikad kraja. Evo, sad čuo sam informaciju da zapravo korisnici koji dosegnu određene levele u Pokemon Go igrici, zapravo to je isto jedna inovacija, ali koja nije službena. Ljudi zapravo prodaju te svoje profile za prilično pozamašne iznose. Evo, samo su večeras dva mlada inovatora, pa ćemo pitati oba dvojicu, pa jedan po jedan. Isto pitanje, smatrate li sebe izumiteljem ili inovatorom? Evo, gospodin Drinković prvi. Pa ja sebe ne smatram, znači, izumiteljem, zato što za mene izumitelj, ajmo reći, složeniji pojam od inovatora, nego se čak još ni inovatorom ne smatram, zato što još nemam, ajmo reći, još ni jedan svoj, niti još izrađeni patent, ali ono što mogu svakako reći za bavljenje inovatorstvom, uvijek vam treba nekakva potpora. Znači, bilo to od strane stručnjaka u tom području u kojem se želimo baviti, bilo to od strane ekonomskih stratega ili nekih poduzetnika koji žele, ne znam, investirati u nečiju aplikaciju, nečiju inovaciju, tako da ja sam najveću potporu do sada imao majstora Ivana Jakobovića, kada smo se prvi put susreli na hodniku Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu. Tada sam prvi puta došao sa svojim crtežom, svoje inovacije do njega i onda je kasnije slijedila i patentna prijava i ostali, ajmo reći, što se kaže, problemi koje smo rješavali kroz taj konstrukcijski put, takozvani. Gospodin Gazović. Pa ja sebe možda smatram inovatorom. Postigao sam prijavu svoga patenta koje smo riješili možda neke probleme u igranju igrica. Za to mi su pomogli profesor Darko Samardžić i majstor Ivan Jakobović. Imali smo u školi neke predmete što se tiče inovacija i onda smo gledali rješavanje nekih problema pa smo uspjeli razriješiti moju inovaciju. Gospodin Jakobović, bilo ste se čini se htjeli uključiti nešto malo ranije, digli ste ruku pa... Pa nije, ja sam htjela reći kada je bila tema. Da se odmah nadovežemo, čuli smo mladi inovatore, postoji li ta podrška od strane sustava, jer vjerovatno vi sami kao osoba niste sustav i vaša podrška je ovako više vaša osobna volja? Pa definitivno da podrška još nije u toj mjeri kakva bi trebala biti.
Ali da se vratim na prethodno ono pitanje, samo da završim, da kažem ono, često puta majstori, kaže, imaju majstorske tajne. Ta svaka tajna je zapravo inovacija. Mnogi to čuvaju, drže za sebe, na taj način funkcioniraju, na taj način su drugačiji od drugih majstora i tako dalje. Ali ja kažem da to ne treba biti zatamljeno. Treba se malo informirati, napraviti patentnu prijavu, možda zbog to nešto sitno prednosti koje ima u svom zanimanju, može imati daleko više koristi prodavajući to znanje, znači široj publikaciji, a to nije uopće teško. Danas jednu patentnu prijavu da bi napravio, ukupna cijena je 350 kuna ako ju stavljate na CD i predajete. Znači, nije nešto što ne može niko napraviti. Podršku kompletno svima koji se na području naše županije žele iskazati, znači, prijavom nekakvih svojih inovacija, čak i mišljenjem za svoje inovacije, slobodno se mogu meni obratiti, pa i evo kolegi Darki. Znači, mi ćemo vidjeti otprilike gdje, u kojoj fazi, koje stanje, šta dalje poduzeti i kako će oni doći u konačnici do te svoje prve prijave, znači eventualno i do koristi. Gospodin Nikolaš. Ja sam htio podržati mladog kolegu u jednom segmentu, da zapravo za rad inovativni treba podrška. I to podrška politike, ekonomije i tako dalje. I mi smo u našoj županiji imali jednu izvanrednu praksu da je naša županija posebno stimulirala inovatore. To je, nažalost, u posljednje 2 godine prestalo iz 2 razloga. Prvo, što inovatori se nisu organizirano javili, a drugo, što je ekonomska moć županije pala. Ja intimno mislim da će naša udruga, koja djeluje na razini Brodsko-posavske županije, vratiti taj interes županije za podršku inovatorima, proširiti da i grad da takvu podršku, ali ono što bi posebno htio reći, Đuro Đaković, koja je velika tvrtka iz metalnog područja, mora i treba podržati inovatore, jer samo tako može ići naprijed, bez obzira na to kako će se to odvijati. A Đuro Đaković ne podržava, ne? Za sada ne, ali to ne znači da neće, zato što ima u ovom trenutku mnogo tekućih problema. Nekada su naši inovatori sjedili u Đuri, podržavali su inovatorske ideje u Đuri, a sada je stanje malo lošije, pa mislim da jedno od najbitnijih narednih zadataka naše udruge inovatora na razini Brodsko-posavske županije jeste vratiti se problemu suporta za rada inovatora i, što je najvažnije, komercijalizaciju tih područja. Gospodine Samardžija, dakle, spomenuo sam podršku od strane sustava, naravno stimulacije i naknada su jedna strana, a druga strana je apsolutno i plasman, izum, odnosno inovacije na samo tržište, jer sustav nije baš nešto da se previše potrgao. Zato kažem, evo, možda entuzijasti pojedinačni slučajevi. Dobro, gledajte ovako, što se tiče plasmana inovacija na tržištu, recimo, često puta su sami inovatori, kad zapravo, znači inovator koji krene u inovacijski proces i koji zapravo već od ideje krene razvijati, znači pristupi patentnoj prijavi, zaštiti svega toga, razradi same ideje, znači pripremi tehnološke dokumentacije, znači konstruiranju varijantnim rješenjama i sve ostalo što se jedi u tom procesu, zapravo budu strašno opterećeni, jednostavno imaju često puta pogrešnu predodžbu kako zapravo njihova inovacija mora biti nešto složeno, kompleksno, nešto što je teško dokučivo. Evo, recimo, nedavni primjer pametne utičnice, je li tako? Znači, utičnica sa USB konektorima koja svima nama rješava jedan problem koji svi imamo, a ni ne znamo da ga imamo. Znači, kada uštekamo mobitel sa punjačem u utičnicu, često puta imamo problem gdje bi odložili mobitel, je li tako? Da li je to nekakav stolić, da li je to nekakav stol, ne znamo kud bi s mobitelom. Međutim, jednostavno rješenje je utičnica sa držačem i sa već USB konektorima u sebi je odlično, znači poprilično jednostavno rješenje, ali neću reći loše, nego vrlo izvrsno i odlično rješenje. Zapravo samim time je toliko dobro što je ukoliko je zapravo jednostavno. Tako da često puta, znači, inovatori imaju neke rješenje i često puta misle, joj, pa neko se toga već sigurno se, znači ako ima i neku ideju, znači nije krenuo inovativni proces, neko se toga već sjetio, pa možda bi me mogli i smijati. Zapravo često puta je taj neki strah
od neuspjeha. Jel? I zato često puta određene ideje, nažalost, ostanu samo na idejama. Što ukoliko neko poželi pokloniti svoj patent, dakle ne zaraditi od njega? Je li mu olakšan put ili nije? Pa, gledajte, nije. Zato što procedura je jednaka, zapravo svaki proizvođač sebi radi kalkulaciju. Znači, koliko će biti trošak svega onoga što će izraditi, koliko je zapravo potražnja interes na tržištu i zapravo koliko će proizvođač zaraditi i koliko će u konačnici inovator zaraditi. Znači, jednostavna kalkulacija, ekonomska računica koju se svako pita. Međutim, moramo shvatiti jednu stvar, da smo mi kao Hrvatska relativno malo tržište. Znači, nas, evo, po zadnjem popisu stanovništva, relativno ima malo, recimo jedna Amerika, jedan New York, to je recimo 1/4, što bi se reklo, jedan dio jednog velikog grada. Znači, vi samo inovaciju da napravite u nekakvu New Yorku, imate puno više ljudi, puno više mogućnost da određeni segment društva, određena populacija bude zainteresirana za određeni proizvod. Evo, nadovezao bih se na podršku gospodina Nikolaša. Dakle, podrška je jako bitna. Evo, ovdje sjedi dvojica mladih inovatora koji su prilično skromno, možda malo zbog treme u medijima i svemu ostalom. Zapravo, oni su vrlo skromni, ali... Proći će treba nakon neke 20 minuta, pa ćemo se... Tako, on će se raspričati. Dakle, oni su vrlo skromni. Ideja zapravo, mladi inovatori su krenuli kao ideja izvan nastavne aktivnosti u industrijsko-obrtničkoj školi, gdje predajem strojarsku skupinu predmeta i računalstvo. Ja sam im bio redovni nastavnik, predavao sam im, mislim, računalstvo, elemente strojeva i tako, te predmete. I gdje sam zapravo pokušao tražiti učenike koji drugačije razmišljaju. Jer bi uvijek imali, znači sad bi započeli na kreativan način, olujom ideja, što mislite o ovom, kako bismo ovo. Recimo, kreativan pristup i kreativan način razmišljanja još uvijek mnogi odbijaju. Zašto? Zato što, recimo, dosta smo naučili na onaj tradicionalni pristup nastave. Imao sam slučaj da mi je učenica jedan put kad sam pitao šta smo radili prošli sat, nismo ništa zapisivali, nismo na ploči pisali onaj tradicionalni pristup. Kaže, profesore, ali mi nismo... Šta smo radili prošli sat? Mi nismo ništa radili. Pa reko, raspravili smo, a da, to. Shvaćate? Znači, tradicionalni pristup nastavi još uvijek je uvriježen u našim školama i svemu ostalome i taj kreativan način još uvijek, koliko god mi pričali o inovacijama i svemu ostalome, sve u biti počiva na kreativnosti. Tako je i krenula ideja od osnivanja izvan nastavne aktivnosti mladih inovatora. I evo, spomenuo ih Josipa Gazdovića, koji je zapravo troškove za svoju inovaciju uspio sam isfinancirati tako što je otišao do svog načelnika u svojoj općini, objasnio mu što radi u školi i načelnik je kontaktirao mene mailom, mi smo se dogovorili, ja sam mu objasnio da je to stvarno tako, što i kako Josip radi i uspio je financijski osigurati sredstva u obliku donacije kako bi financijski mogao pokriti i prijavu i sve troškove izrade uređaja. Evo, jedan odličan i savršen primjer. I dobar model. Gospodin Bubaš, prije emisije smo pričali o prijedlogu zakona o inovacijama, pa ćemo se odmah nekako povezat ćemo više raznih pitanja u isto, pa možete to povezati sa nacionalnom strategijom koja naravno kao i svim drugim resorima u Hrvatskoj nema, a i jednom nuspojavom čitavog lošeg sustava, a to su te PCT prijave, zaštite izuma, jel tako, patenata u biti, gdje je, rekli ste mi, 6,6 na milijun stanovnika je u Hrvatskoj prosjek, dok je u Europskoj uniji 111,6, dakle to je, ne znam koliko, 20 puta više. Znači, problem sustava, nismo sigurno ni gluplji, ni manje kreativni, nego jednostavno ne postoji kanalizacija u sustavu, jel? Činjenica je da ovo što mi imamo, da su to pojedinačni slučajevi kod realizacije novih ideja, novih proizvoda koji otvaraju nova radna mjesta. To se vidi po ovom podatku koji ste vi malo prije rekli, a to je da Hrvatska ima 6,6 PCT prijava na milijun stanovnika, a Europa ima 111,6. Recimo jedna Slovenija ima 60, dakle ima 10 puta više nego što ima Hrvatska, a bili smo donedavno u istoj državi. To govori o dvije stvari. Jedna je da mi možemo puno više, jer nismo ništa manje vrijedni i gluplji od Slovenaca, a i od ostalog dijela Europe. A drugi podatak govori gdje smo na tom području. Rekao sam da nemamo sustava koji se unaprijed zna kad neko ima ideju, da ta ideja bude realizirana i da dobijemo jedan novi proizvod i otvorimo nekoliko novih radnih mjesta.
Mi smo u Udruzi inovatora davno shvatili da nam je veliki problem što u Hrvatskoj ne postoji zakon o inovacijama ostvarenim na radu i u svezi sa radom. Kad bi imali taj zakon u primjeni, onda bi i sustav drukčije funkcionirao. Dakle, mentor i učenik i mentor i student bi mogli napraviti jako puno novih proizvoda. Zamislite da je mentor profesor na fakultetu stimuliran onako kako bi to trebalo biti i kako to predviđa ovaj naš prijedlog zakona o inovacijama, onda bi on bio zainteresiran da svojim studentima daje teme za diplomski rad iz područja razvoja jednog proizvoda. I naravno da bi imao koristi i student, a naravno i mentor, jer bi oni bili koautori tog proizvoda koji bi praktički doveli do savršenstva. Ja sam uvijek znao reći da mi imamo jako veliki kadrovski potencijal na našim fakultetima koji je, ne može se reći, potpuno neiskorišten, ali je sigurno nedovoljno iskorišten što se tiče njihovog utjecaja na razvoj intelektualnog vlasništva naše države. Dakle, kad bi ovaj zakon bio u primjeni, onda bi mi imali više i inovacija, više novih proizvoda i na fakultetima i u poduzećima i u institutima. Danas vam profesori profesionalno napreduju ako objavljuju svoje radove u stručnim časopisima, pogotovo u svijetu. Onda dobiva jako puno bodova za stručno napredovanje. Ako je autor nekog izuma i patenta, onda po sadašnjem pravilniku o stručnom napredovanju, profesionalnom napredovanju na fakultetu, on ne može dobiti ništa. Postoji li vani kakav vrednovanje tog omjera? Postoji, gledajte, mi smo nedavno dobili prorektora za inovacije na Zagrebačkom sveučilištu. On je jedini prorektor za inovacije u Hrvatskoj na našim sveučilištima. I on je pokušao, znajući koliki utjecaj ima inventivni rad na razvoj gospodarstva u jednoj državi, pa tako i u našoj, on je pokušao predložiti da profesor dobije za svoj patent jednaki broj bodova kao za objavljeni znanstveni rad u nekom stručnom časopisu. I prema njegovim informacijama on je rekao da to nije moglo proći. Za razliku od vani gdje se za jedan patent dobiva puno više bodova nego što dobije za jedan objavljeni svoj znanstveni rad. Problem je u tome što kod nas, kako napraviti od tih objavljenih znanstvenih radova, napraviti patent i novi proizvod i otvoriti nova radna mjesta. Dakle, u tome je problem. Zato ja mislim da ćemo primjenom ovog zakona koji predlaže Udruga inovatora Hrvatske stvoriti uvjete za intenzivniji razvoj u inventivnog rada u Republici Hrvatskoj. Kada ste dali taj prijedlog zakona? Molim? Kada ste to preporučili uopće? Prijedlog zakona smo i s kime ste sve pričali? S kojim sve usvojili na Skupštini Udruge inovatora Hrvatske 30.6.2010. godine. Dakle, sad krajem 6. mjeseca je prošlo 6 godina kad smo mi usvojili prijedlog tog zakona i nijedna vlada od onda do danas nije uspjela, pod navodnicima, taj zakon poslati u saborsku proceduru. A usput budi rečeno da Hrvatska i hrvatski inovatori nemaju već 17 godina svoj zakon. Zakon koji regulira odnose između autora inovacije i poslodavca koji primjenjuje tu inovaciju. To je, nažalost, takva je situacija kod nas. Ja sam puno puta rekao da namjerno koče nedonošenje tog zakona i stvaranja uvjeta za intenzivniji razvoj inventivnog rada, da namjerno neko to želi kočiti, ne bi imao toliko uspjeha. Ali ovo stvarno ne znam kako protumačiti. Da li ti naši političari koji su nama obećavali više ministara i više zamjenika ministara i članova Sabora su nam obećavali svaki put
u toj godini kad su nam obećavali, do kraja godine će zakon ići u saborsku proceduru, evo još ni danas ga nema. Da, inovacija je definitivno i od strateškog najvišeg značaja za Hrvatsku, no nažalost kod nas političari očito funkcioniraju jedino kada dobivaju direktnu korist u vlastite džepove. Inače, nedavno sam imao razgovor s jednom djevojkom sa Trinity College-a u Cambridgeu i rekla mi je da kroz 3 godine, znači jedina je Hrvatica na tom svom resoru i kroz 3 godine su joj prilazili samo u Srbiji, vrbovali za posao, niti jedan hrvatski političar nije došao. Dakle, to je jedna općenita priča vezana uz sve kod nas. Gospodin Nikola, htjeli ste nešto nadovezati na ovu priču? Ma, htio sam zapravo posebno istaknuti da nema, da tako kažem, direktne ili dovoljne veze između obrazovanja i prakse. I to kad su u pitanju srednje škole, kad su u pitanju fakulteti. I zapravo nema interesa države da to riješi. Kad to kažem, onda razmišljam o ovom kurikulumu koji zapravo, da tako kažem, stalno miješa političko stanje u Hrvatskoj, a i dalje ostaje stare mjere, stari način obrazovanja i tako dalje. I ako se jedan stupanj demokracije mjeri po tome kakav je javni sektor, kakav je civilni sektor, kakav je gospodarski sektor, onda moram reći da ni gospodarski ni civilni sektori kod nas nisu razvijeni, a od civilnog se sektora očekuje najviše inicijativa i aktivnosti kad je u pitanju taj inovativni rad. Ako to gledamo malo unazad, onda kad gledamo kad je nastala lijepa naša domovina, onda su zapravo prve aktivnosti bili ukinuti su instituti po radnim organizacijama. Dakle, oni jedini centri koji su imali mogućnost da razvijaju se, da inoviraju nešto, da razvijaju proizvod, da razvijaju proizvodnju, da razvijaju tehnološke procese, da razvijaju tehničke procese, da razvijaju informatičke procese, da razvijaju organizacijske procese i tamo smo gdje jesmo. I moram reći da sve dotle dok ne bude interes, dakle interes države za gospodarstvo koje će biti konkurentno, inovativno i konkurentno u svijetu, bit će teško osiguravati ove podrške. I zato mislim da bi poruka ove emisije trebala biti: ljudi, okrenimo se onom od čeg živimo, a pustimo one procese koji su i ovako beskorisni po strani. Dobro, to je poruka svake emisije, ali ne slušaju previše, čak i kada su u studiju. Evo, gospodin Jakovljević, očito da ne postoji podrška od strane sustava. Sustav čine političari koje, kako što smo malo previdjeli, ne zanima pretjerano prepoznavanje talenata. Vas očito zanima, pa evo, očito da ste vi predstavnik javnog interesa, pa zanima me kako vi prepoznajete talente. Čuli smo evo za gospodina Drinkovića Gazdovića da su bili u kontaktu s vama, vi ste ih zapravo i prepoznali i onda sljedeća stvar, obrazovni sustav, zašto on ne služi kao katalizator te kreativnosti i razvoja same kreativnosti? Oni su bili moji učenici pa mi je bilo jednostavnije ih prepoznati i lakše. Definitivno da bi trebalo naći modus, dakle model kako ih prepoznati i šire i dalje ih pratiti u njihovom razvoju i na neki način ih usmjeravati, znači u tom području inovatorstva da dođu do kraja. Neki koji su, da kažem, sami po sebi, rekao bi, nadareni i pokušavaju razmišljati na jedan ozbiljan način, iako su oni mlađa populacija, nailaze na prve probleme, znači kad smo rekli od ideje pa do realizacije, odmah žele da naprave prvi prototip. Taj prototip košta. Znači, financiranje postaje problem. Ja sam pokušao jednom razmišljati kako bi ja to, obzirom da radim već 36 godina u srednjoj školi, dakle, pokušati ih izdvojiti. Razmišljao sam da ustanovim privatno čak neke nagrade 1500, 300 kuna i da dadu samo ideju, znači to je ona što smo rekli, je ideja nešto oko invencije. Pa da prve nagrade padnu, da budu involvirani svi učenici, da vidimo kakvi sjajni rješenja ima, kakvi sjajni prijedloga je, tako ih mogu otkriti, tako ih mogu selektirati, sad ću nakazati kao Mamić ove svoje igrače koje stvara, tako i mi isto pripremiti za tržište, znači buduće inovatore. Ne znam kako, pokušao sam da kažem razgovarati malo u nekim sredinama, tu je bilo
dvojako, jedni su kao prihvaćaju takav način, jedni ne. Onda sam vidio da to još nije zaživjelo, znači u onom pravom smislu to raspoloženje da se može. I najčešće ljudi u ovoj situaciji koja postaje sve teža i teža više razmišljaju kako opstati nego kako ići naprijed. Ja to mogu i razumjeti, ali u smislu recimo da društvena zajednica, znači bez obzira od županije, grada pa i niže, znači općine mora naći načina kako stimulirati i pomoći, znači u pronalaženju tih nazovimo uvjetno talenata. Jer što kaže gospodin Nikolaš, bilo je to prije par godina i na nivou županije, znači bile su ustanovljene nagrade kad se davalo inovatorima. Ono što je mene znalo nekada zabrinuti, neki su dobivali pa dobiju nagradu, primjer 5-10 tisuća kuna i on tu stane. On tu stane. Ja, kakav sam bio, uvijek dobio sam i puno više, ali sam uvijek to implementirao u nove proizvode, u realizaciju nešto novo. Znači nisam se zadovoljio sa nekakvim nivom od kojeg je neko odredio, nego sam htio puno više. Da, možda vaš život i novatorstvo, oni su uboli zrno, kako se kaže. Da, i zato i dan danas, evo ja sam poslao par stvari, rješenje još uvijek nije u poduzetničkom sustavu u Hrvatskoj pa i u politici, meni koji se obraćaju, bez neki javni više ne idem toliko po sajmovima inovacija, eto zbog opravdanih okolnosti. Obraćaju ljudi izvana, Njemačke dolaze, Kine, Amerike, da kažem, s kojima direktno surađujem, znači i evo sad za ovaj ekološki kontejner, potkraj idućeg mjeseca bi trebao biti u Šangaju, dakle u Kini, razgovarati sa i već su oni, moram pohvaliti, Hrvatska gospodarska komora je tu se fino involvirala i spojila zapravo kineskog partnera da razgovara sa mnom i vidjeli su, upoznali, sad bi trebali što prezentirati tamo. Pazi, i ta Kina, koliko god je mnogoljudna, koliko god ima u prosjeku, da kažem, inovacija više u odnosu na nas, eto, i oni na taj način isto funkcioniraju. Ja sam rekao, mi smo mala zemlja, mi uvijek to kažem, jedino tehnologijom moramo ići na tehnologiju, znači mi moramo ulagati u inovatore, u obrazovanje, stvarati potencijale koji će sutra stvoriti nove tehnologije, na njima bazirati proizvodnju, znači biti prvi u svijetu. Ovako, na postojećim tehnologijama bit ćemo sigurno teško, možda ikada, možda nikada, ali ovo je sigurno dobro rješenje. Evo, gospodin Gazdović, da vas malo uključimo, pošto je spomenuto da ste kontaktirali načelnika općine, koliko mi se čini. Kako je to izgledalo kod vas od ideje do realizacije, ili vam možda bilo malo onako i kada ste vidjeli da ćete morati neka sredstva potražiti, malo neugodno da ste baš vi osobno morali odlaziti i tražiti pomoć? Pa do ideje sam došao kad sam igrao igrice, znači moja inovacija je u smislu igranja igrica. Vidio sam nekakve nedostatke, sam vidio te, sam razgovarao s njima i došli smo do ideje da napravimo to. I da je došlo do prijave, to je prijava se morala platiti. Pošto smo učenici, slabi su nam i budžeti i to sve, morao sam potražiti nekakvo financiranje, te sam se zaputio u općinu da razgovaram sa načelnikom, jer naša država kao slabo nas financira koji želimo nešto postići. Te se moramo sami potruditi da bi dobili neke financije. Načelnik vas je podržao, ali ipak naravno nije baš da vam je dava sredstva šakom i kapom, nego je naravno potražio nekakve određene dokaze, ali na kraju se sve uspjelo realizirati. I smatrate li da bi načelnik, recimo konkretno vaš i neki drugi, možda pružio prigodu drugima kada bi se dolazilo tako doslovno i, ajmo reći, povuklo ga se za rukav? Smatrate li da bi ipak podržali inovacije? Pa načelnik kao načelnik vjerojatno bi podržao ako bi vidio da ima u tome nešto. Gospodine Drinković, smatrate li vi da bi gradonačelnik podržao recimo vaše nastojanje ili nekakav, ajmo reći, poduzetnik iz Slavonskog Broda? Što se tiče poduzetnika,
možda, a što se tiče gradonačelnika, do njega je jako teško doći, jer sam već probavao par puta, ali dobro, nećemo sad ulaziti u lokalne političare. Ja sam htio, što se tiče potpore sustava, ja sam htio naglasiti jednu stvar, recimo, mladi inovatori kada već svoju ideju realiziraju do kraja i kada već znaju na čemu služi taj proizvod i to sve, postoji i Zagrebački inkubator poduzetništva koji isto tako pomaže mladim idejama, mladim inovatorima, znači neovisno da li je to inovacija vezana za klimatske promjene, za informacijsku tehnologiju, mobilna aplikacija. Znači, taj Zagrebački inkubator poduzetništva kroz program, znači kroz svoj nekakav akceleratorski program, pomaže mnogima. Tu su i poduzetnici Saša Cvetojević koji je kao poslovni anđeo pojavio se na hrvatskoj start-up sceni kao investitor u mnogo tvrtki, mnogo start-up tvrtki, tako da ima potpore, samo se treba tražiti, treba se dobro predstaviti, ali veliku igru igra i marketing u svemu tome. A i politika u krajnjem slučaju. A i politika. Koliko god mi to izbjegali, gospodine Nikolaš. Ja sam htio sada reći jednu ideju za mladog inovatora. Koliko sam ja shvatio, radi se o uređaju za mjerenje kakvoće zraka. Da. A mi živimo u sredini gdje je najgori zrak u Republici Hrvatskoj. Dominantno ga zagađuje rafinerija nafte iz Bosanskog Broda, a ima i naših zagađivača. Možda nam treba uređaj za gašenje rafinerije, patentirati. I zato mislim da bi bilo dobro da preko naše udruge inovatora, ja sam spreman čak da se uključim, probate tu inovaciju realizirati preko evropskih fondova. Europa jako stimulira prekograničnu suradnju u smislu da riješi problem jedne i druge države. Mi smo Evropska unija, oni dugo neće biti Evropska unija i to bi bio jedan vaš mali doprinos gradu, Brodu i građanima da probaju razriješiti problem zagađenosti. Sa vašim uređajem neće biti problem riješen, jer on samo konstatira stanje, a mi konstatirano stanje imamo, jer imamo 2 mjerne stanice, ali kad imate argument, kad imate registar zagađivača, onda se lakše i dokazuje u međunarodnim procesima da zagađivači iz jedne države zagađuju drugu državu i da se problem rješava u međunarodnom procesu. Hvala. Možda nešto nadodati na to? Pa da, kad ste spomenuli recimo europske fondove i tu cijelu priču o tome, već sam dobivao par e-mailova od strane agencija koje pišu europske projekte i tako dalje, da se, ajmo reći, povuku nekakva sredstva iz EU fondova za moj uređaj. Evo, gospodine Samardžija, malo da i vas uključimo na novu priču. Kakav je odnos, spomenuto je nekakvi zagrebački inkubatori, no nas zanima svakako Zagreb, jer očito da možemo i tamo ostvariti neka sredstva, no zanima nas Slavonski Brod i zanima nas državna razina u ovom slučaju. Postoje li određeni sustavi, odnosno sistemi promocije, baze nekakav inkubator, inovatora, školovanje dodatno, recimo kada vidimo da je neko veliki talent za recimo elektrotehniku, da ga onda dodatno, ukoliko nema sredstava, podržimo u školovanju kroz sustav. Naravno, za tako nešto bilo potrebna nacionalna strategija, no bez nje, ali se tako što uopće može ostvariti? Pa gledajte, upravo iz tog razloga, evo, do prije godinu dana smo, kolega Jakobović i ja smo zapravo krenuli u preuzimanje, znači održavanje skupštine, preuzimanje Brodsko-posavske udruge inovatora, koja već par godina nije bila nešto posebno aktivna, da zapravo tu udrugu na ovoj županijskoj razini upravo dovedemo na tu jednu ozbiljniju razinu, znači gdje ćemo stvarno trudom i radom truditi se da upravo omogućimo takve zahtjeve koji se sami po sebi stvaraju, gdje nam je zapravo ideja da maksimalno pomognemo inovatorima, jer smo svjesni toga da imamo kvalitetnih inovatora u ovoj našoj maloj sredini, ali znate što, svatko negdje u svojoj garaži, negdje nešto on to sam malo i napravio i stvorio i to funkcionira i to radi, ali isto što sam rekao, jednostavno iz ovih situacija koje smo rekli, znači država, Hrvatski sabor koji
zahvaljujući svom poslovniku, uvijek može točku dnevnog reda koja i nije od interesa odgađati u nedogled, pa tako i ovu točku prijedloga zakona. Jednostavno, kad vide sve ove informacije i kad čuju, jednostavno onako odmahnu rukom, Pa da, evo, savjet gospodin Jakobović, uložite vlastna sredstva u potplaćivanje saborskih zastupnika. Dobro, gledajte, stvarno jednostavno doći ćemo do... Naravno, šalimo se jer ne vjerujemo da oni to rade. Doći ćemo te mjeri, recimo, ova reforma obrazovanja, jel? Nažalost, opet problem, znači nismo bazirali, znači budućnost obrazovanja leži u poticanju kreativnosti i inovatora. Nekad su se određene promjene u društvu događale svakih 100, 200 godina i recimo jedna generacija, znači nekoliko generacija je u obrazovnom sustavu učilo čitati i pisati. I to je bilo sasvim dostatno. Međutim, danas, kada se nalazimo u moru informacija, znači kada stvarno svatko na svom pametnom telefonu ima dosta informacije, znanje bazirano na enciklopedijskim sadržajima, ja kažem, način prenošenja znanja tipa efekta papagaja, jel? Znači gdje nastavnik isključivo želi samo reprodukciju znanja koje izložio učeniku, jednostavno taj sustav više ne pije vode. Zato što jedina stvar koju mi možemo naučiti na buduće generacije, evo ja osobno kao nastavnik i svi nastavnici i učenike, možemo ih naučiti da budu kreativni. Da li mi znamo kako nas budućnost očekuje za 50 godina? Ne znamo. Nekad se to uistinu znalo po pitanju obrazovnog sustava. I nažalost, evo, obrazovni sustav nije se raspravljao o tome kako da obrazovni sustav bude kreativan. Kako da recimo ne stvara, znači obrazovni sustav trenutno od svih učenika, od svih nas, koliko god mi bili različiti, zahtjeva isto. Da, to smo imali smo emisiju o obrazovnom sustavu, pa evo gledateljima preporuka da pogledaju. Još jedno pitanje i vezano direktno uz ovo. Postoje li, recimo sada, ja sam kao laik, odlazim na Google, ukucavam nekakav, kako bi to nazvao, bazu podataka hrvatskih inovatora, ukucam, ne znam, Slavonski Brod, gospodina Drinkovića, da vidim je li imam patent i kakva je priroda otprilike njegovog uređaja, osnovne značajke. Postoji li takva neka internet stranica gdje se može pogledati ne samo nove, evo gospodin Bubaš možda bi to znao. Kogod, dakle jedna internet stranica gdje bi se moglo kroz bazu podataka vidjeti sve kroz povijest naše izumitelje i inovatore. Mi smo radili bazu podataka, ali je nikad nismo dovršili do kraja jer nismo mogli naći sponzora za taj posao. To je prilično skupo i mislim da nam ona nedostaje. Međutim, recimo ja sam uguglao gospodina Jakobovića i našao sam njegove izume koje on ima, bar u zadnje vrijeme koje je imao. Neke je zaštitio, neke nije vjerojatno. Ne znam što je od toga u primjeni do sada. Pendingu bude na godinu dana i to je... Da, ali recimo i mene... Ako ne prodaš za godinu dana... Evo, nema ništa od toga, jel? I mene kad se ugugla isto se može naći jedna prilično velika stranica šta sam sve bio, s čime sam se bavio i tako dalje. Isto tako... Da, dobro, ali za početak treba poznavati vaše ime, prezime i tko ste i onda se može uguglati. Da, inače ne možeš doći do toga. Pa da. I svi inovatori u Hrvatskoj koji su bilo što prijavili, oni su u registru Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i mislim da se može samo znati ime i prezime i vidjet ćete što je zaštitio i što mu je od tih patenata još u važnosti. Što se tiče googlanja, kada smo već kod toga, pa ću s vama i nastaviti, kada uguglamo Nikolu Teslu, također dobivamo enormnu količinu, stotine milijuna internet stranica, no najčešće piše da je rođen u Austro-Ugarskoj, ne piše ni gdje. Kada dođemo u Smiljan, muzej nekad radi, nekad ne radi. Nema apsolutno nikakve infrastrukture, nema čak geolokacije. Turisti, kad im kažemo uopće u nekim osobnim razgovorima da je tu Nikola Tesla rođen blizu mora, ljudi su u šoku i svi hrle otići tamo. Jednostavno nitko ne obraća pozornost samo na promociju jednog potencijala turističkog Nikola Tesla, nego i na njegovo nasljeđe općenito. Zašto je to tako? Pa, činjenica je da mi u Hrvatskoj nismo iskoristili značaj Nikole Tesle. Brand. Gledajte, on je imao negdje oko 700 izuma. Nije sve zaštitio patentom, vjerojatno mu je to bilo preskupo, ali je negdje oko pola od toga, 350 je štitio patentom. Dakle, ima 350 patenata otprilike, a oko 700 izuma ima u svom životu. I sad, naravno, cijeli svijet zna tko je Nikola Tesla, a ja bih rekao da u osnovnoj školi mislim da se o njemu ništa ni ne uči, ili jako malo. A da ne kažem da smo jednostavno zanemarili iskoristiti to da je on rođen u Hrvatskoj, da je završio gimnaziju u Karlovcu, pa ni ta gimnazija ne nosi njegovo ime,
Je li vam to logično? Meni nije. S druge strane, svi se hvale, recimo studirao je u Europi, u Beču, u Pragu i tako dalje i svi se hvale, evo bio je i kod nas taj Nikola Tesla, mi se baš previše ne hvalimo s tim. Istina da imamo nekoliko udruga inovatora pod nazivom Nikola Tesla, jedna je u Iloku, jedna je u Splitu i jedna je u Zagrebu koja nije praktički udruga inovatora jer se ne bave inovacijama, bave se samo obilježavanjem lika i dijela Nikole Tesle i mislim da to rade jako kvalitetno jer njihova predsjednica, gospođa Dragica Mihajlović, je jako uporna i jako puno daje na značaj na lik i djelo Nikole Tesle. Da, budimo iskreni kao i svaki puta u emisiji. Mislim da je problem kod Nikola Tesla sličan kao i kod problemu iskorištavanja potencijala Ruđera Boškovića, a to je njegova nacionalnost, naravno, nećemo se zalagati. Najvjerojatnije. Sjećamo se 90. godina da su ukidali njegove, rušili su njegove ekipove i slične totalne gluposti, no prošlo toliko godina i mislili smo da su se opametili političari, no bilo koja administracija da je, bez obzira, apsolutno zakopao glavu u pijesak. Da, to je istina što ste rekli. Mnogi bi se digli na zadnje noge kada bi to spomenuo, ali je činjenica i to da je recimo bilo prijedloga da Karlovačka gimnazija dobije ime Nikola Tesla, pa ja sam dobio takvu informaciju da osoblje gimnazije nije htjelo prihvatiti da se gimnazija zove Nikola Tesla. A da se zove Nikola Tesla, budući da Amerikanci više drže do svojih državljana nego što držimo mi, vjerojatno bi dobili pomoć u opremanju njihovih laboratorija, a isto tako u održavanju zgrade koja je već 150-200 godina stara. Da, sramotno kao i sve drugo, ali glavno da smo zaštitili patent Sanadera, recimo, u cijelom svijetu i svi znaju. Zato, gospodin Jakobović, možete se uključiti u priču. Inače, sad ćemo se nadovezati odmah na hrvatske inovacije, odnosno inovatore vani. Dakle, dobro, apsolutno je Nikola Tesla brand broj 1. Danas je dosta ovako, Rimčev koncept je dosta popularan, no možemo izdvojiti, ne znam, maglicu, odnosno Meglite baterije koje koriste, mislim, svi FBI-ovi agenti u zadnjih 20 godina u onim najpoznatijim filmovima i serijama. Penkala i slično. Dakle, kroz povijest imamo pozitivnih primjera. Vi ste pozitivan primjer, pa evo možete se nadovezati na cijelu priču. Ja bi malo se nadovezao na onu temu oko prijave patenta i koliko to košta i zapravo zašto se ne nalazi na Google-ovim stranicama. Vidite jednu stvar. Recimo ja, ako patent, neku inovaciju, znači koju prijavim, koja nije još patentirana, znači nije dobila klasifikaciju, certifikat patenta, ako ja nju ne prodam za godinu dana, to je onda meni, a taj takozvani pending patent godišnje, on je jeftin. Znači to je nešto što si mogu priuštiti i da idem sigurno to. Ali sve radim na tome da prodam u roku godinu dana. Mnogi tu staju, znači kod plaćanja toga i to ne možete pronaći. Kad je prijava certificirana, znači prošlo je njezino istraživanje, odnosno ispitivanje, pa čak i u svijetu, onda kad stekla sve ona 3 uvjeta za patentiranje, za dobivanje certifikata, onda ćete nju naći ćete sigurno u arhivi, dakle, ti podataka i informacija. Što se tiče Nikole Tesle, vjerojatno vi znate da je on na sličnom principu radio pendinga, znači nije imao novaca, jednako imao te poslovne anđele, Westinghouse i ne znam toga. Baš da su to bili anđeli, ne bi rekao. Dobro, koristili su ga, definitivno su ga koristili. Znači, on je isto imao niz patenata, znači 700 prijava zapravo ili inovacija koje nisu sve patentirane. Znači, ali negdje smo ih zabiljeli, negdje se ipak oni vode kada tako, dakle, ima dosta naših koji, ja sam jedan od tih, eto. Da kažem iskreno, napravim prijavu, odradim ako uspijem prodati, ako ne, onda zanemarim ako bude trebalo obnoviti, ja ću to obnoviti ili napraviti novu sa nekakvim razlikama u rješenju, znači, i tako dalje. Jer jedino tako se može funkcionirati ako nemaš neku širu podršku ili nemaš osobne vlastite mogućnosti, jel? Dakle, ništa drugačije kao Tesla. Funkcioniranje zapravo. Zajednica tehničke kulture je jedan od ovih bazena, možemo reći, koji smo malo prije napomenuli čisto.
Pa čujte, zajednica tehničke kulture djeluje na razini lokalne i regionalne samouprave i na državnoj razini. Zakon o tehničkoj kulturi je rekao da aktivnosti vezano na razini županije i grada nažalost financiraju te jedinice, a one aktivnosti vezane za državu ide gore u tu Hrvatsku zajednicu tehničke kulture. Ja bih zapravo htio na ovoj emisiji nešto posebno reći. Dotle dok su inovatori bili u organizacijama gospodarstva, dakle konkretno kod nas u Đuri Đakoviću, Slavoniji Drvnoj, u Orioliku i tako dalje, dotlenje su ti sustavi koji su mogli svoje akumulativnosti stimulirali te kreativne poslove. Čak do nedavno naša udruga inovatora imala kancelariju u Đuri Đakoviću, uvijek u želji da to bude sustavno, da bude blizu gospodarstva. Tu je strojarski fakultet, tu je tehnička škola, tu je industrijska škola, pa to sve zajedno generira zapravo jednu aktivnost, jedan mozaik kreiranja novih proizvoda, nove organizacije, novih tehnoloških procesa i tako dalje. Ja i danas plendiram i da zapravo naša udruga inovatora na razini Brodsko-posavske županije obrati se sustavu Đure Đakovića, da vrati svoje prostorije tu, da budemo povezani jedni uz druge, jer samo sustavno možemo uspjeti. Gospodine Samardžija, vas mogu pitati onda, kada smo sad spomenuli naravno ovaj dio, možemo spomenuti i sajmove, forume. Kako izgleda jedan veći široki spektar promocije, odnosno promocije inovatora u cjelini? Neke smo vidjeli u Slavonskom Brodu, no zanima me kako inovatori, postoje nekakvi poligoni gdje bi inovatori mogli prodavati svoje izume, odnosno predstavljati ih potencijalnim kupcima? Pa gledajte, dosad u tom užem smislu to nije postojalo. Znači, evo, mi su dosad iza sebe imamo 3 inovacijska foruma, 3 foruma. Prva 2 smo, kolega Jakobović i ja, bili prisutni i učenike smo prezentirali isto i oni su, nastojali smo da i oni upoznaju se sa izlaganjem na forumima. I evo, što se kaže, jednostavno, možda će to sad, u kojem će to smjeru dalje ići, to je teško predvidjeti, ali najgore ono što ona ideja, što mi se vrti po glavi, idemo nešto održati, eto, da održimo, jel? To je možda način na koji, ako budemo tako razmišljali, neće sigurno dovesti do nikakve popularizacije inventivnog i inovativnog razmišljanja i djelovanja. Postoje li emisija na nacionalnoj televiziji, odnosno HRT-u, vezana uz inovacije? Mislim da bi svaki tjedan mogli naći bar po jednoga koji bi bio zanimljiv prilog za emisiju. Pa iskreno, evo, kad pogledamo TV program, a gledamo da, iskreno ne gledam ga, pa ne znam. Nisam zamijetio baš da neka, znači, emisija koja isključivo to bude povremeno. Nešto u ekozoni se može iščitati, ali u... Zato što su jednostavno inovacije su, znači, pojam inovacija su svi prihvatili, što se kaže, široke ruke i upotrebljavaju svugdje gdje se nešto radi drugačije, ali u sustavnom načinu razmišljanja i djelovanja još uvijek ne postoji takva klasifikacija. Ja sam htio reći da sam zahvalan Slavonsko-brodskoj televiziji što otvara ovakve probleme, makar da naši građani čuju. Što se tiče Hrvatske radio televizije, uz Posavskoj Hrvatskoj jučer piše što smo mi njima krivi, jer je Brodsko-posavska županija i grad Brod toliko zapostavljen u javnom informiranju Republike Hrvatske da je to tragedija. Primjera radi, otvara se centar u Bjelovaru, otvara se centar u Metkoviću, a 7. po veličini grad u Hrvatskoj, grad Slavonski Brod, nema RTV centra. Dakle, očito i tu ozbiljno zaostajemo i uzdaje se use i svoje kljuse. Evo, gospodine Drinković, spomenuli ste, pa evo, možemo nastaviti u tom smjeru. Poslovni anđeli, start-up projekti, Europska unija. Kako je sustavno, po navodnicima, forsiranje novih rješenja, odnosno invencija i inovacija? Postoje li to? Pa sad, što se tiče novih rješenja, sve ovisi za koju namjenu ide, u kojem sektoru ide, da li je vezano za informacijsku tehnologiju, da li je vezano za programiranje mobilnih aplikacija i sve to, ali ono što svakako mogu reći vezano za poslovne anđele, znači pregledao sam njihovu stranicu, pročitao sam nekoliko projekata koje su do sada, ajmo reći, podupirali. To su sve isto tako mladi ljudi, znači mojih godina, Josipovih godina,
koji su svojim idejama, znači od svog praktičkog razvoja do realizacije i uređenja cijelog tog proizvoda imali prostoriju, znači u Zagrebačkom inkubatoru poduzetništva gdje mogu programirati aplikaciju, gdje mogu googlati neke stvari koje zanimaju, mogu konstruirati, znači to je taj, ajmo reći, paket koji nudi Zagrebački inkubator poduzetništva. On ne nudi striktno novac, ali nudi te nekakve, što bi Saša... Početak, tako je. Znači, nudi te nekakve apsurdne, što se kaže, početke u kojima u biti se ima, znači, jedan maleni... Ajmo reći, učimo na tuđom iskustvu. Tako je, upravo to, da. Evo, gospodin Jakobović, kada pričamo o patentima, nekako nezaobilazna priča je patenti u ladici, odnosno otkupljeni patenti koje se ne upotrebljava. Smatrate li da je to teorija zavjere ili stvarno tako što postoji? Recimo, čista logika je vezana uz automobil i slično. Definitivno da može se sumnjati i u teoriju zavjere, na osnovu čega to kažem. Jer vidite, dosta tih patenata koji su, ajde reći tako, u vlasništvu, ne znam, nekih velesila ili Amerike, nakon 20 ili 30 godina tek dođu, znači, u primjenu širem pučanstvu. Pa između toga, evo znamo svi GPS-i, da ne nabrajamo sve skupa, koliko je tih takvih situacija, znači koje su oni znali ranije, a došlo je znači u primjenu kasnije. A zašto tako? Vjerojatno postao je dobar razlog i mislim da i sada su isto te situacije. Ja upravo neki dan gledao sam ono što je NASA objavila na svojim stranicama, kad oni opisuju da je ratovanje u budućnosti, skoroj budućnosti, znači se odvijaće preko elektromagnetskih valova, znači ne kupovinom nekog naoružanja i municije, onda to sve govori da oni već imaju vjerojatno spremno to dok o tome Pa da, možda su slušali Nikolu Teslu, kao što mi nismo recimo. Pa kad ste to kazali, sad ću vam reći, kod mene su bili isto iz Vatikana, dakle, neki predstavnici vezano za neke projekte i pokazali su mi, dakle, kopije patenata Nikole Tesle u čijem su ni vlasništvu. Dakle, Vatikan je dobrim dijelom isto u vlasništvu patenata Nikole Tesle. A Amerikanci da ne pričamo, pa mi znamo na kraju krajeva sudbinu Nikole Tesle, šta se dogodilo, čak se točno ni dan ne zna kada je umro. U 3 dana plete dok nije, znači, FBI ili neko to sve dobro očistio, riješio i tako dalje. Pa na kraju je bio pametni, pa je prehranio golubove, ne čovječanstvo, mislim da mu je to bio dobar izbor. Da. Golubice. Amerikanci su davno sa harpom radili još u Vijetnamskom ratu, međutim onda nisu bili spremni na ono što se tamo događalo, ali definitivno, znači, ratovanje vremenom sada je postalo in i zato sam rekao uvijek na tehnologiju ulažimo, nema nas puno, možemo, imamo uvjete, samo treba neko nas povede. Jesu vas kad stiskali osobno radi alternativnih pogona za automobile i slično? Reći ću samo jednu stvar, neću direktno odgovoriti na to pitanje, ali i ovo kad se događala ova invazija, jer to je za mene svakako invazija, znači nekoga potjerati sa njegovog terena, a ništa značajno, ako bio snaga sam, moć sam, za učiniti da se oni zadrže na svom terenu, očito da je tu u pitanju jedan veliki plan. Znači, i ja sam razmišljao gledajući kako se to uopće zajednici, ne samo Hrvatska država, nego i sve u okruženju ponašaju prema toj situaciji, a mi više ne znamo ni ratovati, što kaže, ni ovim naoružanjem, znači dolaze nove tehnologije, upravo to što sam rekao, za masovna uništenja i razmišljao sam na taj način. I nešto sam i u tom pravcu krenuo i da kažem, napravio sam zaštitu u Državnom zavodu za tehnologiju. Ja sam to čak javno stavio na Face i broj P prijave, znači koji je i sve skupa. Međutim, zanimljivo što je upravo to, iskoristim prvu priliku kad budem došao u Zagreb, da odem u Vukovarsku da pitam zašto oni nisu to proslijedili možda. Ako je nešto od nacionalnog interesa, u zavodu bi trebala postojati, znači, klasifikacija i dati na utvrđivanje tim strukturama koje je vojnog, znači, sadržaj nešto, da se utvrdi koliko to zaista pije vode ili ne i šta sa time učiniti. Gospodin Bubaš, kada pričamo o oružju, u Hrvatskoj se proizvode puške, barem nešto.
Pa evo, ja bih malo pojasnio ovo o čemu je gospodin Jakopović govorio. Ako je vojska ili policija zainteresirana za neki patent, onda se taj patent izuzima i ima poseban tretman u odnosu na sve druge. To je jedna stvar. Druga, evo, govorili smo o poslovnim anđelima, što je kod nas praksa u samom začetku. To je u nekim zapadnim zemljama već staro možda i više od 30 godina. A njihov značaj danas u Hrvatskoj će vam govoriti o tome kada saznate da su oni do sada plasirali oko $1 milijun u neke projekte koji su oni smatrali da se isplati financirati. A ja ću vam reći samo jurišna puška, razvoj jurišne puške u HS Produktu je koštao 200 milijuna kuna. Preko 200 milijuna kuna. Dakle, mi možemo govoriti o nečem što je masovna pojava, pa to ima značaj kada toga ima jako puno, ali za sada, evo, poslovni anđeli, rekao sam, €1 milijun su uložili. Događaju se krađe kad recimo nešto smislim, nemam novaca da to plasiram, neko se pravi dobronamjeran, kako je to uopće popularno, i onda mi mazne doslovno moj patent, odnosno moj izum, i patentira ga sam. Pa neko ko krade tuđe intelektualno vlasništvo, to vam je vjerojatno neznalica. On ne zna da je to isto kao da ukrade vaš auto sa parkinga. To je otprilike tako. A može imati jako velike posljedice. Da, ukoliko niste zaštitili? I ako si zaštitio, isto tako. A ako nisi zaštitio, onda to je znak. Ako nisi zaštitio, to je znak da je to opće dobro. To znači svatko to može primijeniti. I ja mogu kupiti od vas novi proizvod koji je patentibilan, ali ako ga vi niste zaštitili, a on je već godinu dana u primjeni na tržištu, onda ja mogu to isto tako primijeniti u bilo kojoj zemlji u svijetu. Što ukoliko neka država ne želi prihvatiti tuđe standarde, odnosno tuđe patente i sama ih krade? Ja se to kad događalo u povijesti? To se događalo u Kini. Međutim, kad je Kina počela, kad je praktički preplavila cijeli svijet sa svojim proizvodima, onda ih je Amerika ucijenila. Ili ćete priznati PCT prijave, međunarodnu zaštitu, ili nećemo s vama trgovati. Tako da su i oni sada priznali. Međutim, bilo bi jako teško da oni sada primjenjuju neki vaš izum koji ste štitili čak i u Kini. Bilo bi jako teško to provjeriti, mada je moguće provjeriti da neko tamo primjenjuje i koristi vaš izum koji ste zaštitili u Kini. A da znate da ukoliko neki izum niste štitili u nekoj zemlji, onda je on tamo slobodan za proizvodnju, za trgovinu i transport. A u onoj zemlji gdje ste štitili izum, onda se taj proizvod ne može tu proizvoditi na teritoriju te države, ne može se prodavati, a ne može se čak ni transportirati. Vi ga možete na granici, na carini, možete oduzeti takvu robu. Ali ovo sam htio još naglasiti posebno. To je u paraleli s onim automobilom, kao da vam neko ukrade auto, odvede ga u Albaniju i promijeni brojeve. Da. Ovo sam htio posebno naglasiti. U početku ove emisije sam izjavio da je kod nas su samo pojedinačni slučajevi, da mi nemamo praktički pravog sustava razvoja inventivnog rada i razvoja intelektualnog vlasništva. Pa ne bi bilo na odmet da vam kažem da je u Udrugu inovatora Hrvatske udruženo jedno 10-ak inovativnih tvrtki. Te tvrtke zapošljavaju oko 5000 zaposlenih, a izvoze preko 95% svojih proizvoda. Ali to je samo tih 10. Naravno, ima njih još koje su otprilike u tom rangu, ali nisu udružene u Udrugu inovatora Hrvatske. Horvat, Viduka i tako. Da, i tako dalje. Pa da dovršim priču oko ove puške. Dakle, u nju je uloženo 200 milijuna kuna. Ja vas pitam, tko ima taj novac? Tko može takav proizvod napraviti, a da bude konkurentan na svjetskom tržištu? Oni su sa tom jurišnom puškom konkurentni na svjetskom tržištu i nedavno, vjerojatno ste vidjeli na televiziji da je naš premijer, tehnički premijer bio u posjeti HS Produktu
ali niste sigurno saznali zbog čega je tamo bio, a on je bio zbog jednog tendera na koji se HS Produkt javio. Praktički Francuzi su raspisali tender za jurišnu pušku u vrijednosti od 300 milijuna eura. Dakle, toliko je tender težak. Struka, dakle vojska, je rekla kad je pregledala sve puške koje su se nudile na tom tenderu, da je puška HS Produkta najkvalitetnija i oni su se opredijelili za nju. A sad će politika konačno odlučiti za koju pušku će uzeti. Da li će to biti Heckler i Koch ili će biti od HS Produkta. Dakle, to je 300 milijuna zna se eura. kako je način da možemo kupiti našu pušku. Gospodine Nikolaš, kako bi, evo, pošto smo u posljednjih 5 minuta emisije, kako biste, pričali smo cijelo vrijeme o svojevrsnim problemima, sad ćemo malo o konstrukciji, kako biste repozicionirali Hrvatsku u ovom globalnom trendu inovacije? Dakle, vidimo da nema nacionalne strategije, da politika ne mari za inovacije, izuzev ukoliko je baš njihova osobna korist u određenom trenutku. Kako ih motivirati, pod navodnicima, da se nešto pokrene? Pa ja intimno mislim kao stručnjak da će ta motivacija mora doći, jer smo mi po bruto produktu daleko na dnu, tako dalje, i mi zapravo sve više i više imamo siromašnih ljudi gdje je egzistencija ugrožena. Mi smo do sada samo razvijali javni sektor i imamo jako mnogo ljudi koji žive od politike. Ja mislim da je prošlo vrijeme da se može od politike živjeti, da će morati doći u realni sektor i da će proizvodni sustav, odnosno stvaranje novih vrijednosti, morati postati naša politička istina. To drugim riječima znači da će morati prestati uvjeti da neko može živjeti od magle, nego će morati stvaranjem novih vrijednosti to učiniti. I civilni sektor koji je sad slab i demokratski gledano nema status koji zavređuje, mora učiniti sve da proizvodnost, stvaranje novih vrijednosti, kultura tehnička, kreativnost, inovativnost i tako dalje postanu prioritetni zadaci našeg društva i ja očekujem da će i naša vlada i naš Sabor i jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave to shvatiti i okrenuti svoj interes ka tome da počnemo raditi, proizvoditi i od toga živjeti. Gospodine Samardžija, kako promovirati legendarne inovatore i animirati ovako mlade inovatore da bi svoje uzore možda nalazili u njima? Pa gledajte, evo, mi smo, znači, putem i Facebook stranice, evo, možda planiramo u skoroj budućnosti nekakvu web stranicu, znači, gdje bi oformili baš mlade inovatore i sve one koji se time bavi. Znači, jednostavno, internet i društvene mreže pružaju veliku mogućnost promocije, ali isto tako, znači, organizacijom ozbiljnijih, evo, kolega Jakobović i ja, evo, i sa zajednicom teške kulture i sa svima smo nekakvu dogovoru da planiramo stvarno napraviti ozbiljniji sajam inovacija na ovom području i kako bi zapravo dali doprinos i značaj inovacija i da ljudi jednostavno dobiju osjećaj što su to zapravo inovacije i tko su to inovatori. Jer tek tako ćemo onda pobuditi svijest kod ljudi da jednostavno inovacije nisu samo nešto o čemu se priča, nego i ono što se živi i što se zapravo događa u svijetu i da jednostavno gospodarstvo bez primjene inovacija i bez razvoja inovativnosti ne može uspjeti i da se, evo, kao što je gospodin Nikolaš rekao, tonuti jednostavno dalje i dalje, da se više neće moći živjeti od politike. Da, inovacija je najbolja motivacija, možda treba staviti registar koliko je koji inovator zaradio, pa će se mladi naraštaj pomamiti zatim. Gospodine Drinković, šta biste poručili mladim inovatorima? Pa poručio bih u biti da prije svega treba biti uporan u tome u čemu se radi. Znači, u bilo kojoj inovaciji, bilo kojem projektu treba pokazati svo svoje znanje, upornost, ali i snalažljivost. Gospodine Gazdović, isto pitanje. Pa isto kao što je on spomenuo, najvažnija je upornost. Ako u nečem ustrajamo, to ćemo izvršiti. Ja sam bio na jednom sajmu inovacija i kada sam se vratio, mene je većina društva pitala koliko sam ja dobio novaca, a nije sve u novcu. Tako da ono što želimo, to možemo i ostvariti i moramo.
Gospodin Jakobović, kada su, evo, zadnje pitanje u emisiji, očekuje nas neki budući kvantni skok i pod navodnicima epohalni izum? I gdje mislite da će on iskočiti? Definitivno da, i mislim da je, ja sam zapravo se već dosta iskustva, znači više orijentirao na područja, znači alternativne energija, reciklaže i sada najnovije područje mojeg istraživanja je zapravo voda, jer voda je definitivno neistražena. Mi samo što znamo to je H2O i ne puno više od toga, no znači već i neke probe i radimo i tako dalje. Nisam sam, da kako da je tu sa mnom i evo kolega Darko i još jedan prijatelj i tako dalje. Znači uvijek kad timski radimo, postavimo zadatak, konzilijski ga razmotrimo i onda idemo čak i nađemo znači financijsku podršku i idemo u njegovo izvođenje prototipa do momenta dobivanja atesta, a kad je to onda za cijelo ovo vrijeme nismo razmišljali o novcu, onda tek dolazi faza kada razmišljaš o novcu. Do momenta znači dobivanja atesta mi smo samo u razmišljanju o proizvodu da ga dobijemo što kvalitetniji, što bolji. Evo, mislim da je ovo dobar zaključak. Emisija nije sve u novcu, nešto je u ljubavi prema poslu i samim time nije bitno je li inovator mlad ili star, bitno je da ima tu inventivnu kreativnost. Inače, evo, sljedeća emisija nam dosta ovisi o tome počinje li kampanja za izbore, možda počinje, možda ne, pa će tako biti emisija na dnevnom redu ili vezana uz olimpijske igre ili vezana uz izborni sustav, odnosno korupciju u samom izbornom sustavu. Pa evo, očekujemo neku od te dvije teme sljedećeg utorka. Zahvaljujem se večerašnjim gostima i naravno zahvaljujem se vama na gledanju. Laku noć i doviđenja.